mampay nga raw tabagbaga akman dagiti sa dot kato tao ya awan ang mudang nga obraon dapat ko matatalak down kat ado ko maiti amu yung obraon ni tabalbalayo ya nagadumot kat ti mabalin nga marami tabalbalayo halang kang ag cellphone nakatuga ag papadakkel ti kwa ay na nang ag Facebook ag Mobile Legends nang ag Mobile Legends ag YouTube ag TikTok dagita lang nga tamu yung obraonan ay natulungan yung dagita nagnaganak yung apo dagita iti pagkakataon nyo nga matulungan ko maisuda hanggang nga dita agpapaalaga lang ti obraon nyo dita no kasi ko amat ka awan ti pasok awan ti pa nagsasarak mapang kayo agubra mapang kayo makimula apo shout out dagiti agchat kanya ka dumawdawat iti load mapang kayo makimula wano mapang kayo makiabono hanggang ka lang tugtugaw ti obraon nyo dita masursuro na mang kanyayo bagbagaan kayo tata ko ba lockdown ka ado ko matamuyo obran tabalbalayo agubra kayo ag-exercise kayo hanggang yung ay na po andak nga pag-ungtan dito no sakti makasurol la ikugta-kugtar ko dito tugaw nga pagtugtugawa uray na ay na pagdadawat kayo tilod di kay ka di kami nagubra ay na makasuro na mang kanyayo bigbigat dito ti daw-dawaton nyo kanya apa anak ko anati panagkunayon agtakki kwarta ay na po da kayo kidi lockdown lang nga ruda nawala nga rudan ti kwa maoberta balbalay yon di kay kami aglaba aginaw agluto dita agsakdo iti ay na dagita palpalang gana yo awang karkargana na ni naglaba ti inang yo awan ti usarende urayon nyo pa nga istuda iti ay na urayon nyo pa nga istuda tagsakdo nga rod di paginuman nyo awang karkargana ay naginaw kayo kada glaba kayo dita tumulong kayo dita balbalay yo magsagad kayo iti kwata balbalayo agikat kayo iti agyo ta unig ti balbalayo hala kang cellphone ti obraon yo ay na pumasuro naman kanya yo makaungot dagiti pimples ko nagwawaras dan la pasensya kayo ata Ilocano ti pagsasaok ta mailo nam nagsaot ti Ilocano kaag live black nga ardot no bagbagak lang dagiti sadot nga tao ya agubra kayo ado ti maobra ta balbalayon talaga ketyo agubra ado talaga maobra ta balbalayon ketyo tagkute anyo orayon nga matinag di manggata ngiwat yo puruson nyo tat no maalayo tat no makanyo kasi jay anyo orayon nga matinag day bunga ti manggata anyo nga maala dayta no anyo nga na po da kayo matiyasa yo amin kaasim mat ni tatang yun nga darji nga mapanag-arado ko takilag cellphone di kayo kumapan tulungan ko madagita ag Mobile Legend latam amoy tang obraan ay na po kayo makihornal kay makimulat ti maes ya kay makiabono kay agarado jay kumkuman nyo hala kang cellphone ti obrahan nyo dito agay ayam ti Mobile Legend ay na po dagito awala nga rod ti class and data kumawan ti awan pa iti pasok isukamot iti panagtulong nyo dagito nagnaganak yo masuro naman kanyayo makakatawan katanya nakarutapak takwa ta nagpulot nga diti Pilipinas ya sobra ti pulot na kinsayang mat dayji kojik no usar lalo na lang ang umisit no bye ak ya oray mampay ka kaskasano ti kinangisit tayo kantay mga baybayan ay ti kudkudil tayo maiya piniglat lang aro doon tapos nagisit pa kaslaki mo ti kaldero maulawa mo Mildred gawang ka do break man kahit kontik paling ita medyo nasakit medyo ada marikrik na medyo dasaksakit at tatangal daw medyo malulaw na nga madikmaw awatan kas lag tayo tulubong ko kahit ko agitang mabalinta nasakit mo tibukot no talagid ida ti bubra kya so ag live naklatan aya ikwentok ti mapaspasamak ti panagbiag kon shout out dagiti Ilocano dita dagiti padak ng Ilocano dita dito Isabela hello kanya yon nembag aldaw yo ka agyaman man diti panagbuhi-buya yo dito live kon nya ka nanggal daw kayo kadain kumusta kayo mangay kunana ni Lin Dalire agungit ka manen kunana ma ibulad mo pa idol kana makita yun dagiti nagdadakkel nga matakla kasla pusa mata anak ano
Ko shout out nga ro dagiti ko dita padang Ilocano, mawatan nyo ko dati ibagbaga o comment kayo lang. No nyo nga mawatan ka ibagayo ta dagiti nagdagan nyo i-shout out kayo nya. Tapos mo Serbina nga kabuy-buya kayo dito video. Gapo nga ro tawa mo ti mapanunot ko pingarami don nga video ko agla-live naktot tata. Isumot nga awan maobra. Ka awmet mabalin nga obran danalpas mo ton sa kaaldawon panagiinan na damdama man ito mamalmal mangrugin to man nagobran kasi lang mo ti panagbiag tayo tayik lang ti biag tayo ya tayik lang ti biag tayo ag-ikot lang parang siya masaya tayo sa kanya pero hindi natin alam pinaikot-ikot lang pala tayo pinaikot-ikot medyo aguyikat tata naglalaok ti marikrik na tata sakit ti bulsa sakit ti bulsa dahil ti may isang sakit ko tata nagrigat ti kasto yung papasamak ti lubong nga lockdown na niya awa mangyayari ti nga sabsabali anti makawawaran makain inumun nakpay ti arakan ay na po kunamulan ng manginom I'm a good boy anak nga manginom. So nga dagiti agbirbirok iti jowa dita nga ti kayat na ka hanga man nagbisyo may sanak dayon na po i-chat na ko tata pala tata replyan ka damdama anak nga manginom anak nga man nabako anak pa'y managdigos charot dore awan no ore awan no nga digdigosan ti kwan di pay ka naldug na ko niya di pay ka agangot ako niya hampay natay ka agangotan niya agang raga nabangsitan nabulukan niya nga kunada basta ko matirupak ne agtawanak pala 20 nga makasla ay namakita yung matirupak ne itutok ko pay nga nalaeng nagubing pay makasla nabulukan titsura na niya anak ka ne ore nagpudot mo ngamin ka nakaruta-ruta pa ay na po sayang ka lang ti kwat sabon ay ka adyo nga iti makuna total lockdown pa lang mo antay mga makawawar ti balbalay tayo adatay lang mo ti barbaryo tayo ka pagkakataon nga tulungan tayo dagiti nagnagannak tayo kunak manan nya pa ulit habang awan pa iti sarak hala ag Facebook hala ka ag TikTok hala ka ag YouTube ito mabrao nyo dita tumulong kayo aglaba ag ginno kad ag kupin ti badbado dita inang yu lang ro dito tagalabayo suda pa ka tagakupin nyo ayun na mga panagbiag daytan duldog ay sorry pero siyempre di duldog expression lang dito Ilocano expression lang dito Ilocano duldog so da kanya kayo no kagura yu dayjay kunak nga duldog basta kanya expression lang dayjay da kami nga Ilocano ay kuha nga raw tinaksirok iti mangga tanalam na miis ngam dito inang angin kulang natin maitayab awang nga rin ti marabed awang paimot ti nangal daw kaag live tayo pay lang ro pinto tayo pay lang dito nagpintas mo dito may isang viewers tayo nila pa shout out ko mamot pa shout out ko ba ka jigarod kunak manan nga Ilocano tati pagsasao tayo mamis ko may agsao ti Ilocano sanit ang Tagalog dito yun di ko na karga lockdown nun ang kay bakal karawar ta balbalayo do kay tiyo agobra nagad mabaling nga maobra hala ka Facebook sang kaol kung ibagbakan niya hala ka TikTok hala ka YouTube to obrahan niyo dita tulungan niyo dito nagnaganak yo maasi kayo mat kanyada kaasi dalagor din nga mang sapsapulon ti panakan di kanan tayo ti naldaw da kay pwede ta nga ay na senyorita dita nga sakti kas dayo